الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، واختار الإسلام دينا ونصره نصرا عزيزا وفتح له فتحا مبينا، وسلط الله على من ترك الدين شرا كبيرا وعذابا أليما. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أيها السادة، فإن موضوع هذه الخطبة سوف يدور حول قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل كلمة أقولها هنا خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, en yetti Allah o bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata, nuluɗo nelaɗo makko on, o nulirimo peewal, o suɓanimo diina ɓurka moƴƴude e diinaji ɗin, ɗum ko diina l'islam. kala jokkuɗo diina go hara wona diina l'islam haray o jeyama e perduɓe hayruɓe. Allah inni ko satti wo ko satti, wata on maayu dey si wona hara ko on julɓe. wala tamutunna illa wa antum muslimun. en yetti o Allah wallunoɗo faabinoɗo nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallam hara ko faabande mawnude kadi. o udditanimo laawol ngol, o udditanimo kadi makka: inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayk wa yahdiyaka siratan mustaqima. o Allahjo bajjo ɗo o wurti kadi lette sattuɗe mawnuɗe e dow kala on accituɗo laawol makko ngol. en fof hiɗen seedo wondema ala wo reweteɗo e goonga, nafa rewɗo lorra mo rewari si wona Allah subhanahu wa ta'ala. kala ko rewa hara hina Allah goto on pet haray ko mere. Allah oɗo noon yahdi man yasha, himo fewna kala mo o muyani peewal ngal. wa huwa a'lamu bil muhtadin, haray dey ko Allah ɓuri e andude, ko kanko kadi woni ko andi ko homɓe kadi woni fewuɓe ɓen. bani adama ko ñawata neɗɗo on haray koko feññini kon, amma ko suuɗi kon ko ya accidumo subhanahu wa ta'ala. ɗiɗaɓum non kadi fi goɗɗo ko julɗo hande himo tinniga nder diina, wata o fellito. fi goɗɗo hande ko yargol beere e fiimugol e waɗugol piiji bonɗi, wata taƴanamo moƴƴere nden. goto e moɗon anda ko honno woni ko sakkitorta. yalla okken timmode moƴƴere. ayyuhal muslimun, ajaban kayfa tadda'i l-islama wa tahdimuhu bi ityanika al-fujura wal isyan. ayyuhal muslim, كيف تدعي الإسلام وتقوي الباطل بالكذب وقول الزور وشهادة الزور والعمل به، وتدعي أنك مسلم؟ كيف تدعي الإسلام وأنت تضر الأنام ولا تفعل ولا تعمل بالقرآن والسنة؟ أولوي وكو أي جلو نودتيدو جلو وكاوي ونندما. ajaban, wo hino hawanima moƴƴa, no hawnanima, no hersinanima nde nodditotoɗa wondema ko a julɗo. tawti ɗum ɗon fof e hoore ko innuɗa ko a julɗo kon ka konngol, kono wo hiɗa yirbinde diina ma kan, bonna ko juuluɗa e ko hooruɗa e ko hajjuɗa e ko zakkuɗa. wo bil fujuri, sabu waɗgol pankareji; bil isyani, sabu yeddugol Allah; bil ma'asi, sabu geddi. hiɗa juulude, hiɗa hoorude, hiɗa hajjude, hiɗa zakkude, kono ɗum ɗo fof a alkintinarima e laawol bongol ngol. a fenay, a wujjay, a jattay, a tooñay, a waddiniray yimɓe. wo ko honno innitortoɗa ɗon noon ko a julɗo. hiɗa juulude ɗa wadde ɗiɗo fof kono a accari kalli ko Allah haɗirma kon.
a wawata jogitade jungo mango a wawata jogitade gite maɗen a wawata jogitade nanɗe maɗen wona fere kan ɗengal magal wo ɗum ɗo foppo yirbini hande kadi dendagal dewe ko wonɗa e wadde kon wo ko Ayyuba nodditiɗo ka julɗo wo hiɗan noddude wallitoro yimɓe ɓen kadi bil batil sabu ko wiyete mere bil kasibu sabu fenande wallitoɗa goɗɗo e hoore fenande wallitoɗa goɗɗo e hoore tooñe yiya goɗɗo no tooñede a wowlata ɓay haray ko siɗɗo ma yiya goɗɗo no tooñede a faabotako mo fiwata on haɓu yiya goɗɗo no tooñede a wallitotako mo ɓay haray ko sabu enɗam ma wo ko honno innirta ko a julɗo wo a woni julɗo ka konngol kono a wonari kadi julɗo ka kuugal nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam leɓɓe maaki almuslim wo ko wiyete julɗo tigi man salima almuslimuna ko kala on mo julɓe ɓen daɗi min lisanihi immorde e bone ɗengal makko ngal wa yadihi e ɓure jungo makko ngon ko ɗo wiyete julɗo wo kayfa tadday il islam wa anta tadurru l anam tadurru l alamin tadurru halqallah ko honno innirta ko a julɗo hiɗa lorrude tagu allah ngu a lorray jiyaɓe allah ɓen a lorrirayɓe konngol e kuugal a lorrirayɓe ñoore a lorrirayɓe tooñe a lorrirayɓe alhaaliji ɗin fof ka hoore laawi ka nder suudu ala ka a lorrirtaɓe sabu wowlugolɓe koɓe handa sabu toñugolɓe sabu bonnugol inde maɓɓe sabu ñewugolɓe sabu waddidirgolɓe e goɗɗo wala noon ko yimɓe ɓen suƴƴitiroyte ka nder yiite jahannama ɓuri hande kadi bone ɗengal maɓɓe ngal ɓuri bone ɗengal maɓɓe ngal ko ɗum ɗo ɓurata naadoyde yimɓe ɓen ka yiite jahannam ana siita ayyuha al ahi l karim qawluhu ta'ala wa man ya'si llaha wa rasula wa yata'adda hududa yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu azabum muhin wo ko ayyo musidɗo julɗo tedduɗo l'islam a yeggiti ko allah subhanahu wa ta'ala on daali kon ka deftere makko wa man ya'si llaha wonɗo yedduɗo allah wa rasulahu o yeddinelaɗo makko on wa yata'adda hududa o yawti keeri ɗin o inna yo daroɗo o sali darade o inna yo yawhaɗo o sali yahude o inna yo accu o sali accugol o inna yo waɗu o sali waɗugol wa yata'adda hududa allah inni wo yudkhilhu nara wo min kadi mi naadoyaymo yiite jahannama ɓawo ɗum ɗo fof khalidan fiha ko nder ton kadi woni komi accoytamo fi honno min nino yo accu o jaɓari accude min nino yo waɗu o jaɓari waɗugol min nimo yo rento o jaɓari rentade mi naadoyaymo yiite jahannama khalidan fiha ko nder to woni ko luttinoyte ɗum ɗon tun yonari kadi walahu no wodanimo ka nder yiite ton ɓawo naadede yiite ngen azabun muhin wo lette hoynayɗemo lette jasinayɗemo sabu ko lorruno tagu allah ngun o lorririɓe hunduko sabu ko lorruno tagu allah ngun o lorririɓe jungo makko kuugal ma konngol en toro allah subhanahu wa taala yo allah dannu en e lorrude ma e lorrede ayyuha sada na'am law kunta amilan bil islam lama asayta allaha wa rasulah law kunta amilan bil islam lama khalafta alqur'ana wassunnah law kunta amilan bil islam lama tarakta shar'a wa hajarta din o ini ɗo wo ko non woniri wo pellet si tawi hara ko a wonnoɗo e gollitirde l'islam ko wiyaɗa kon o a yeddatano allah e nelaɗo makko on o wi pellet si tawi ko gonga ko a wonnoɗo gollitirde l'islam ko wiyano kon wo lama khalafta alqur'ana wa sunna si qur'ana innino ya daro a darotono si sunna nelaɗo sallallahu alaihi wasallam innino ya daro a darotono si o innino ya accu a acceyno wo kono wona non wo sa laatinoke wondema pellet ko a wonɗo e gollitirde l'islam wo accatano sariya allah on jokka ko welata wonki ma ko welata mbeleɗe ma ko welata siɓɓe e yiɓɓe woɗɗuɓe e ɓadiɓe e enɗan acca ko welata allah e nelaɗo makko on sallllahu alayhi wa sallam wo hande ko ɓuuri e hewde kon ko wonɗen e gollirde ko fi weltingol yimɓe wona fi weltingol allah ko wonɗen e gollirde ko fi weltingol tagu ngon ko taga kon wona fi weltingol taguɗo on kala no weltinɗo ko taga kon o acci ɗon taguɗo on o perdey taguɗo on o perda ko taga kon o perda aduna o perda lakara kala noon ettiɗo ha weltini taguɗo on o heɓay taguɗo on o heɓa ko taga kon o tono aduna o gaño aduna o gañoyo kadi lakara goɗɗo wata maapo o wawata weltingol tagu allah ngun kono sa weltini allah subhanahu wa ta'ala allah weltinante ko o tagi kon si allah weltinanima ko o tagi kon hare kanko o weltanikema yo allah weltano en ya rabbal alamin wo si tawino ko a julɗo wondema pellet wo a jokkayno diina allah kan ka allah addirma ɗo kon fiima
hay hunde o addirari ma ɗo sina fiya rewmo musidɓe julɓe tedduɓe ko dogeten fi goɗɗo ko dogata fi goɗɗum ko dogata fi leñol ko dogata kala ko wonɗa e dogude fi muɗum ko fodde hiɗa wawi ko waɗi siɗa dogude ɗum ɗon few ko ɓay Allah jonnima cellal ko waɗi siɗa dogude fi ɗin piiji acca dogugol fi Allah ko ɓay Allah jogima jonnima feere ko way o jonnima hakkille o jonnima liberté o jonnima ko dogirte kon fof ko kanko toriɗa ha jonnuma ko dogirte kon cellal ngal jawdi nin jaahu on kaydi nin kala ko heɓete kon fof kanko jonnuma ɓawo ɗum ɗo fof no yejjituɗa kanko jonnuɗoma on doguɗa ko hanaka dogede fi moɗon hiɗa sikka si Allah jaɓiti ɗum ɗon hande kadi a waway dogude fi o adna acca lakara wama halaktu ljinna wal insa illa liyabudun ma uridu minhum min risqin wama uridu an yutimun inna allaha huwa arrazzaq zul quwwati lmatin mi tagiraɗi ɗi jinnaji ɓe yimɓe wosina fiyoɓe rewan mi falaka e juuɗe maɓɓe hay hunde yoɓe arsi kan ko Allah woni arsikowo ko kanko woni jon doole ko kanko woni peji ɗin fof sa wondi e Allah man kana lillahi kana allahu lah sa wondi e makko hattirde e wondugol andu hara foppo hino wondi e ma sa wondi e fof a wondare e Allah andu a wonda hay e goto yalla waɗu en waɗa ɓe ko Allah subhanahu wa ta'ala o yiɗi yarli ayyuha sada yaqulu ulama kam min azizin bata minka ala firashi zulli yata'allam kam min azizin bata minka على فراش الذل وهو يتألم بسببك أنت وهو عزيز ولكن بسببك أصبح ذليل فماذا تقول لربك يوم القيامة وأنت السبب وكو أي مسيط جلد تددو وهيوي يمبي تدوبي بي الله جوني تدونغال بي والو جمّا كدهانكي مأبي بي دانو تاكو سابو سنجاما بي دانو تاكو سابو لورما ko lorruɗaɓe ma ko lorranɗaɓe imma ko konngol imma ko kuugal ko ɗum ɗo fof ɓe miijitoto jemma hara ko an woni sabu a toñiriɓe doole a toñiriɓe konngol a toñiriɓe bonnugol inne a toñiriɓe nanngolɓe sogga jattugolɓe bonnangolɓe lorrugolɓe sokkugolɓe hoynugolɓe ɗiɗo fof hara ko an wonno sabu ɓe hara ko yimɓe teddunoɓe ɓe ɗanoɓe waloɓe ɗanota ko hara hiɓe hoyi sabu hombo hara ko an woni sabu on wo oynino wo ko honɗum wiyaɗoyta joomi ma yawmal qiyama ñande tawata a jogaki doole hay hunde hande a waɗiri ɗum ɗo sabu hiɗa jogii doole kaydi hino woodi laamu hino woodi jawdi hino woodi jaahu hino woodi teddungal hino woodi wo ɗiɗo fof a accayɗi ka aduna ga yaha tawoya Allah hara yadari hay e hunde lagad jiitumuna furada kama khalaqnakum awwala marra hande dey Allah innama arika amen ga ko antum ko a bajjo wano men tagirnoma kadi antum kadi ko a bajjo fewndo araynoɗa ko antum a ɓornaki a hootay kadi ko Allah hara ko antum kadi hara a ɓornaki jonnon ko honɗum innoyta joomi ma hiɗa acci goɗɗo no sonjori sabu ma hiɗa acci goɗɗo no lorrori sabu ma hiɗa waɗi goɗɗo ha woni aliyatimajo hiɗa waɗi sabu ha goɗɗo woni miskinjo hiɗa waɗi goɗɗo ha teddunoɗo o hoyi o jaasi hiɗa waɗi goɗɗo ha yiɗanaɗo ha o aña hande kadi o wikka ko honɗum innoyta joomi ma tuma natuɗa ka gabru ma si malaikaɓe landike ma ko honɗum wiyataɓe sa daroyka yeeso joomi ma yawma la yanfau malu wala banon ñande tawata jawdi e ɓiɗɗo nafata hay hunde nafata nde ñande sina on ardo ko Allah e ɓernde hisude e sirku si Allah landike ma noon ko honɗum waɗannoɗa ɗum ɗo e hille ala hay nokku ka rewre ton si wona e moƴƴi maɗin ko ɗum wiyete husranu dunia wal akhira perdugol adna perda lakara wal iyas billahi yo Allah hon dandu en ayyuha sada yaqulu ulama kam min mazlumin yashku ila allahi layla bisu'i amalik wo heewi e yimɓe toñaɓe jemma fof ɓe no fewti Allah hiɓe toro Allah o toñilan Allah o ño'ilan o waddidirilan o bonni inde an o bonnanilan o jettilan hara himo torade e hoorema an hara hiɗa waliɗani kanko o wawata ɗanade kon ɗum yoyta an kadi ñande wonɗa e nder kaburu ma tawata a ɓorama hay hunde nde ñande a wonda toon sina e kasangehum makum hiɗa yaadi e ɗe toñeji ɗi toñuɗa ngutago Allah o wi kam min yatimin tasallatta alayhi fa akalta malahu zulman fa anta bihi l ana tatamatta'u bimali wa huwa yatim wo ko honɗum wiyata kadi o aliyatimajo mawɓe makko maayi baba en makko maayi acci jawdi hino bappiraɓe hino baba mawɗo hino ɓadiɓe ɓen fof ɓe ƴetta ndi jawdi fof ɓe ñaama kamɓe ɓe wona hannde kadi riche ɓe wonta patron ɓe hara ko sabu ndi jawdi aliyatimaɓe woni ko ɓe woniri patron hannde noon kon aliyatimahu kon wikkama hay goto haajaka e makkum Allah inni ka deftere makko inna allazina yakuluna amwala alyatama innama yakuluna fi butunihim nara
wa sayaslawna sa'ira wo haray ko ono wonɓe ñamude kono wonɓe e ñamude jawle ati alyatima ande de ko wonɗo ñamude naɗon ka nder deedi moɗon ko yiite wa sayaslawna sa'ira o yilto kadi o naadoyo kadi nge yiite wiyetege kadi sa'ir on tigi ñaami yiite yilto naadoyo kadi yiite jahannama kadi sabu jawdi alyatim hara ko sabu tooñe woni ko oɗo ñaami nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e maaki ana wa kafilul yatim ka hatayni fil janna min e kala on dankiɗo alyatima ko wano ɗi kolliɗo ɗiɗi ɓurdiri ni min ɓurdiroyta kadi ka aljanna si tawi noon an ko wono a faalaka hoɗo e diroyde e nelaɗo ko jawdi oɗo ndi woni ko ñamata si tawi hara koye hoore tooñe أيها السادة أنسيت قول الجبار سبحانه وتعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين وأني أيجتيك الله ويكم سنستدرجهم من سوينيبه من نننيبه من منينوبه دون وقد جتت فقق سوينيرغال ني سوينا ممونتهم ها يلتو نانغا من حيث لا يعلمون nokku kaɓe anda allah no tertima ɗon hande cellal no woodi doole no woodi jawdi no woodi piiji ɗin foppo hino woodi kono andu pelletti janngo a maayay acca ɗin ɗon fop tawya on allazi la yahfalu alayhi shay'un fil ardi wala fi sama on mo tawata hay hunde suuɗanakimo wona ka leydi wona ka kammu ko oɗo wiyete allahu subhanahu wa ta'ala aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد فأيها السادة يقول علماؤنا إذا كنت تعيش ظالما جبارا فما فائدة إسلامك وستينون على تكباو يتدي الله لا والإدبال ستين قرنا ما أنكني wo hiɗa wurude ko a neɗɗo toñowo neɗɗo dundarankejo hay goto susatama yimɓe ɓe yehi ha hulirima hande kadi saabu boneji ma yimɓe ɓe yehi ha rentorima saabu konguɗi ma bonɗi ko kala mo ukkodirɗa a hoynaymo kala mo ukkodirɗa a hersinaymo kala mo holtodirɗa a wirtaymo kala mo ukkodirɗa a yennaymo tawi jama fo sellirima saabu ɗum ɗo wo haray hiɗa wurude fa anta jabbar an ko a dundarankejo wo haray honto woni nafa l'islamu ma on ko wonanoɗa julɗo kon fof haray ko honɗum nafi hande kadi ina heeta ukkodiri on o accanta hay e goto subhanallah yo allah dandu goɗɗo o mantirede kaari accanta hay e goto yo allah dandu goɗɗo o mantirede kaari hay goto susatamo subhanallah ɗum na teddungal noon ɗum ko jasere noon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maaki kala neɗɗo mo yimɓe ɓe rentorim ɗum sabu boneji makko sabu kundugo makko sabu jikku makko bonɗo o heɓoyta urgol aljanna wona noon fere aljanna fiyon ɗum foppo selama hande kadi fiwata hoynumo fiwata yennumo fiwata hersimmo ida kunta taishu zaliman jabbaran fama faidatu islamuk ayuha al akhi al karim ida kunta taishu kha'inan fama faidatu imanuk si tawi kadi gurdam ma fof ko janfagol julɓe allah ɓen janfagol tagu allah ngum janfagol yimɓe ɓen sattinana ɓe fusa koye maɓɓe o haray wontori nafa imanu ngon a on ko inunoɗa hayɗa gomɗini allah kon honto ɗum woni ɗum haray hande kadi wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wala yashrabu sharibu lhamri hina yashrabu huwa mu'min neɗɗo fo neɗɗo ndemo jeena fewde o jeenata haray na o gomɗinɗo si tawi ko gomɗinoɗo o waɗatano nde goɗɗo no ne wujja sanga woni e wujjude haray na o gomɗinɗo simo gomɗinno o wattano nde goɗɗo no fena e hoore goɗɗo son saayi ɗon haray na o gomɗinɗo sina ɗum o fenatano ɓay haray hino harmi yo noon si allah non ƴettitima fewde konko wonɗa wadde ɗon kalima goto pet innal abda la yatakallamu bil kalima ma yulqi laha balan fayahwi bihi fi nari jahannama abada ma bayna al mashriqi aw maghrib wal maghrib aw kama qala alayhi salam neɗɗo no wowla konngol gotol pette e hoore goɗɗo hara wattana hakkille maggol sabu ngol konngol gotol ɗon naɓama ka nder yiite jahannama embere ka yarete duuɓi 90 lakara embere ka yarete ɓuri hakkunde fuɗirde e mutirde sabu konngol gotol innal abda la yatakallamu bil kalima la yulqi laha bala fayahwi bihi fi nari jahannam abada ma bayna al mashriqi wal maghrib subhanallah si tawi no goɗɗo heɓi ɗi konguɗi gotol ɗiɗi tati nayyi jowi e nder ñallal gotal sa heɓi ɗiɗo ɗi 10 e nder yontere sa heɓi ɗiɗo ɗi 100 e nder lewru sa heɓi ɗeɗo ɗi wulure e nder hitande haray ko honto fokkitoɗa aljanna sabu hunduko ma kon hiɗa juulude no jaɓede kono yaariɗa hiɗa horude hajja hino jaɓede kono yaariɗa
hiɗa ittude sadaka hino jaɓede kono foppu yaariɗa sabu ko wolata jonna fausse news tawata hara hay hunde lasli mum ala daro tun fi yoyino kaari mo mari info kanko jonnata moɓodira o fof jentantomo subhanallah neɗɗo kaw ɗuɗɗini haala o palje makko ɗen ɗuuɗay imamu shafayi ɓe inni wosi tawi hara wowlugol ɗum ko kaalisi kanko taw haray fankugol ngol ko kange momen ɓe makay ko ɓeynte ko fillita ko wowlɗa kono goɗɗo inda fillita ko fankuɗa neɗɗo kono yewtere makko nden nde fanɗiri wo o hawrodiri e sawaba kono haala wi makko ngin ɗuuɗiri wo palje makko ɗen ɗuuɗi no palje makko ɗen ɗuuɗiri wo ko non o ukkori e bakkatu ko non o tipporoy kadi ka nder yite jahannama yo allah on dandu en o ini isa kunta ta'isu muziyan li ibadillahi fama faidatu wujuduka fi hadihi dunya إذا كنت تعيش في هذه الدنيا لإيذاء عباد الله لإيذاء خلق الله فما فائدة وجودك في هذه الدنيا ما فيش فائدة ستاي غودو ووري ka wuurɗaɗo fof ko lorrugol tagu allah ngon ko ɗum tun woni golle ma a nafataɓe hay e hunde a wuuri duuɓi noga capandere capanayi fus a accari fima ko wowlete ko moƴƴi ha joni a ɓaroyike laakara woƴƴitike aduna hay hunde ko accuɗa ala hare ko sabu ko arannoɗa kon e hoore o aduna من لم يكن في زيادة في ديني فهو في نقصان ومن كان في نقصان في ديني فالموت خير له من حياتي goɗɗo si o ala ɓeydade e diina muɗum hay e hunde haray ko mayde nden ɓuri mo e moƴƴande e di gurdam makko ɗam yaqulu nabi sallallahu alayhi wa sallam في الحديث الذي يرويه لنا إمام مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه رواه مسلم بدرني خطبة عن هندم نلاد صلى الله عليه وسلم بفلي حديث بماكي حديث ميالتني ينون إمام مسلم إمر عبد الله بن عمرو بن العاص وإني wo kala faalaɗo woɗɗintino yeede e yiite ngen hara o naado yaka yiite jahannama woyo eto nde mayde nden hino aramo hara himo gomɗini allah gomɗini ñalande sakkitinde hara himo yiɗani tagu allah ngon himo yiɗani yimɓe ɓen himo yiɗani julɓe ɓen konko o yiɗani hoore makko ɗon allah dandoyta yiide jahannama ngen kono hiɗa faala daɗugol a faalaka goto yo daɗu hiɗa faala mbuuɗi a faalaka goto yo heɓu hiɗa faala tedduga hiɗa faala foppo yo jaasu hiɗa faala laamu hiɗa faalaka hay goto yo laamu wo anɗo moƴƴanama fi hande kadi sa maayi e nder ɗum ɗo innama al'amalu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه goto e moton gomɗinta gomɗinal sellungal timmungal ha tumande o yiɗani musidɓe makko ɓen fof konko o yiɗani hoore makko goɗɗo no naatiroya aljanna yawmal qiyama sabu anniye makko moƴƴo laaɓuɗo on hara ko miijanto hoore makko kon ko falana hoore makko kon ko ɗum o falana julɓe allah ɓen fof kala ka ɓe iwri ɓe andidiri ɓe andidira yo wonu tun tagu allah ngon mi toriki allah subhanahu wa ta'ala yo allah waɗu e yiɗanayɓe musidɓe meɗen men konko yiɗanɗen hoore meɗen allahumma la tufarrig hadha aljamb illa bi zambi maghfur wa sa'yin mashkur wa amalin mutaqabbalin mabrur اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية تركي الله كلا مرضو ande yo Allah ittammo kala nawndo ma nawniyaɗo yo Allah on dikkimo faturaɓe yo Allah on yaafoɓe fayɓe fewuɓe ɓe toriki Allah yo Allah on tabintimɓe kala fay ko ɓoyli ko yo Allah on fewnukum toriki Allah ɓe nawnuɓe fopp yo Allah on dikkimɓe toriki Allah ko Allah mari cellal yo Allah dikkinan en nawnuɓe meɗen ɓe yo Allah renan en aynana en kadi ɓe nawnaɓe maɓɓe yo Allah on pooɗu balɗe maɓɓe moƴƴina battane enen sukaɓe yo Allah okku e gurna juutuɗan waɗaɗan barki mawɓe fatiɓe yo Allah waɗɓe ka jannatul firdausil ala marɓe andeji ɓe fopp yo Allah on ittu andeji ɗi yo Allah wurnu en koyen julɓe yo Allah yettitu en koyen gomɗinɓe yo Allah wurnu en haka gurna moƴƴani ñande tawata ko laakara yo Allah ɓeytito e nden ñande yo Allah waɗu leydi meɗen ndi leydi hara ko doganteni na dogeteni